basi bote ba Captain SABC Libu Online TV oroko batanganiza ndi tibura w'ikigorondi muhari kambekanya mushumo ya ningotsini matsina karisezori na musi mbekanya mushumo ya ningotsini ido kanda ngapi na ngapi rido bana fungoli kwa mahora muzika adebe ungamanda pano vundeni na Limpopo prefix Mathaga rido dova apura bana fungoli nela kukwama ramabindu chigwiri adebe ungamanda sabo jabo richi kadra panda rado apura mbana chigwiri bo Hendrik Makuya ramabindu yo kana chigwiri ucho ni chigwiri chine chavana zvifuwo zvinjengamanda ridodova apo rasedzana fungo linela kukwama ramiswaso kana ramidai abva ungeenzanya siku wa dhorobha yetu ya Ndungu ramiswaso yo adivewo savo jomanda vevadovona kanyandadza mafungo yanyinanyi vachikusvika une valira rupfisa utungu na chipinga zvino ikuita meniti yafumbirati ubva henepalaka awara ya utano kari sedze fungo lashu la uthoma linela kodanga hindira ramuzika adivewo sa prefix Mathaga ubva mapate prefix ndi ramuzika uyadovonera kanyandadza mafungo dzanyinanyi achikausemana ngamanda ohalipa mkuma prefix ovachikusulesori vaimbi vapano vayani vakusvika hune vavhaririwa avakupiwa zvikara prefix oamba mafungo aya ohalivisa karamuzika wa musidzana adivewo samakadzi muhimbi prefix ori achisa panda asumbedzisori zvine ene akuita ukoubvisa upfuwa hawe kana uamba zvithu zvomudzurawo kanani asakosedzere vathu vadori mine prefix ori achisa panda asumbedzisori ene zvine akuita ofokasisa ngamanda kaurengesa muzika wawe online zvauri hangodotamiwa karadhi ipiyo naipiyo ari ene hajenereri muvigo udana ndiwo ndokuba wone weimanga hendira ndizvona rikuvatanganidza kambekanya mushumo yaningotsini musi richambanga prefix ndi mumwe wavaimbi vabvumo vukuma musi vadomuhumbura rwimbo rwashomisani na musi rizvambana pamuyani achikuribudza zvinji zvikova hone ngamuramusi obnara akaurerudza kudambidzani hanyina ingi akusvika hone amba mafungo enavuri vamwe vavona asiya vudi izvo zvichikubva ngauri kwamba ngakwini yavhenda makadzi achiri hamufarizwa kuti ngauri hakupusha vaimbi vahayani zvino vateeresi vambekanya mushumo yaningotsini rije ramuzika debeyonga zina la prefix rikoritanganidza kambekanya mushumo yaningotsini na rikoritanganidza kambekanya mushumo yaningotsini notanganidzwa ngandiwo ndokuba utoitani zvikobonana kamureredza kudhavidzana musi prefix nekwamba mafungo auri vaimbi ngavadzigudhise kurengesa muzika wavo online kamusi nechemariudza prefix uri vateuita mini kamusi uri muzika wavo urengiwe online nechoziva kuri nekorekitera vanhu zvipi nekerekitera vakuzokungura izvezvo nevakuru ava vachaka youtube vachiri vakota prefix vakota mureza wokungura so chocho matomapikonikeri nkorekita muzika online evanuri nekorekita zvizokuruta vakuzotonga vonyi zvitotitori mezidikuri nekuitira chimuzika ndiyakwenda kuri vanhu vazokonza vazirenga average complete ukugunguriwa vanhu vakozadza zvinzokuruta kuruza dzingiro dzavo vatozori kuvenza vakotsvaka prefix ndiapo une kuri nezokona kuti uri nikushuma zvavo
khamusi ni tshi nga swika hune na ri vhudza prefix uri musi ri tshi khou amba nga u rengisa muzika online zwi na vhukonḓi vhungafhani kha vhaimbi vhane vha kha ḓi tou takuwa u bva fhasi? Khamusi ni tshi nga ri vhudza prefix mulaedza wanu wo tou fhedzisela une ni nga u livhisa kha tshitshavha hangeini nnḓa na uri vha ḓi thomele kana u thoma mafhungo a uri vha rengise muzika wawo online? Prefix rikoliwa tshifhinga tshaṅu khezwo mufuni mutikedzi wa Captain SABC ndi online TV kha mbekanyamushumo ya Ningo Tsini ndi muvhigo wo khou bva nga kha Prefix. Matsina ri tshi khou kandela phanḓa na mbekanyamushumo ya Ningo Tsini na tshifhinga zwino i khou ita minete ya 15 u bva henefhaḽa kha awara ya 5 ri tshi kha ḓisa phanḓa na fhungo heneḽi ḽa khou kwama u rengisa muzika online. Vho ramuzika vhanzhi vha u mona na ḽino ḽashu ḽa Venḓa nga u angaredza vha vhonala vha tshi khou gungula nahone vha tshi sumbedza u sa farea zwavhuḓi. U sa farea zwavhuḓi uho hu khou ḓa nga murahu ha musi vho ramuzika vha fhano hayani vha tshi khou sumbedzisa uri dziṅwe dza dzi radio a dzi khou ri tamba zwine zwa khou ita uri si wane masheleni. Matsina zwa zwino ro no mbo ḓi joiniwa nga muḓivhi kana ene muṋe makone Rabza ndi ramuzika ane u thusa vhathu vhanzhi nga nḓila dzo fhambananaho. Musi ri tshi khou amba nga mafhungo a kwamaho zwithu zwi kwamaho YouTube, Rabza u ita zwithu zwoṱhe nahone mafhungo a dzi payment dza dzhena kha akhaunthu yavho. Matsina ri mbo ḓi mu ṱanganedza nga ano madekwana ndi madekwana DJ Rabza khathihi no ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Ningo Tsini. Ndi madekwana kuḓi. Hu itiwani Rabza? Nṋe ndi hone. Vhunzhi ha vhoramuzika vha khou vhonala fhano vunḓuni ḽashu ḽa Limpopo vha tshi khou gungula nga maanḓa vha tshi sumbedzisa uri dzi radio kana khasho a dzi khou ri tamba zwine zwa sia ri sa khou wana masheleni. Fhedzi vheiwe sa vhathu vhane na vha ni tshi khou shumana na zwithu zwa online ni ri masheleni hangeni kha YouTube a hone. Mbudziso ndi ya uri a hone zwa vhukuma na nahone a hone nga nḓila ḓe?
Zwavhuḓi vhathu vhanzhi a vha thu ḓivha uri YouTube ya badela. YouTube i vha badela vha songo i badela na peni. Zwine vha tea u ita zwone ndi zwa uri vha uploader zwithu zwavho, content yavho, ndi khou amba uri a vha dzhii dzi copyright dza vhaṅwe vhathu vha tshi dzi uploader kha YouTube vha khou ḓivha uri vha ḓo badeliwa. YouTube a i badeli vhathu vha no khou uploader zwithu zwa vhaṅwe. Then hezwo zwithu zwi a konadzea arali vho registara vha na channel yavho, vha dovha vha vhori vha na vho registara kha AdSense. AdSense ndi yone ine YouTube ya vhaisela tshelede yavho khayo, i tshi khou calculate nga dzi view dzavho na dzi like na dzi subscribers uri vha ḓi wane vha tshi khou pfhi vha ḓo badeliwa kha YouTube. Vha tea u thoma vha vha na channel, u bva kha channel i itiwa nga muthu a re na email. Zwi amba uri arali vha si na email vha nga si ite channel. Vha tea u thoma vha vha na email vha creator channel, then vhono vha na channel vha ita nthu kha riṋe ri vha thusa na ngo vha itela dzi logo arali khou tou vha itela tshiṅwe na tshiṅwe, ra vha itela dzi design dza channel heneyo, and then vha thoma u pusha heyo channel. U i pusha ri khou amba uri i khou tea u vha na 1000 subscribers, ya dovha vha na 5000 watch hours. Watch hours ndi hezwo zwine vhathu vha khou tea u ṱalela video dzavho dza swikisa tsho tshifhinga hetsho tsho no khou ambiwa. Khamusi ri tshi khou kandela phanḓa na mbekanyamushumo ya Ningo Tsini, na tshifhinga zwino i khou ita minete ya 40 u bva henefhaḽa kha awara ya vhuṱanu. Matsina kha ri thome ri dale zwiṱuku mavhengeleni ri a vhuya ri tshi bvela phanḓa. Arali data dzavho dzi tshi dzulela u fhela vha kha network i si yone, rine vha AT Affordable Technologies ri na thandululo 10 gig ya masiari na 10 gig ya vhusiku nga 129 rand nga ṅwedzi. A si muloro hezwi, kha vha i wane zwino nga u founela kana vha tou rumela WhatsApp kha 083 453 0972, ofisini ndi 087 822 1271, kana vha tou renga online kha www.affordabletech.co.za. Arali vha tshi ṱoḓa data dzi fareyaho kha vha the AT, where everything is affordable. No vha ni tshi kha ḓi sumbedza hafhaḽani uri hu tea u vha na 4000 watch hours. Awara idzo ndi dzi wana hani? Dzi awara dzi wanala nga musi muthu a khou promota channel yawe. Vhathu vhane vha vha makone khou promota channel ndi ane vha Captain SABC Livu online TV. Zwi amba uri vha kwama vhone vha vhudza uri ndi na channel ke i khou ṱoḓa u pushiwa, ya pushiwa ya ṱavhanya ya wana dzi subscribers dza 1000, ya dovha ya pushiwa ya wana dzi watch hours edzo dzo no khou ambiwa. Mara content yavho a i vha i khou takadza, i tea u takadza vhaṱaleli. Then hu na mafhungo a uri after hezwo ri ya ra registara AdSense musi vho no swikisa hezwo zwithu zwoṱhe. Musi ri tshi khou amba nga AdSense ndi mini hu tshi khou iteani? AdSense ndi i wana kha Google, ndi hune tshelede yavho ya YouTube yo no khou itiwa nga dzi ad ya badeliwa khayo, i badeliwa haningei. Then zwi amba uri vha ḓo i wana kha AdSense. Kha AdSense ndi hone vha registara na account number yavho uri vha wane heyo tshelede. Matsina ri tshi khou kandela phanḓa na mbekanyamushumo ya Ningo Tsini, kha vho ramabindu vhane vha nga vha vha tshi khou ṱoḓa u swika hune vha ita khunguwedzo dzavho na tshiṱitshi, kha vha kwame nḓuni dza khasho kana vha founele nomboro dza 015 023 0182. Khamusi ndi ifhio iṅwe information kana mulaedza une na nga swika hune na u isa kha lushaka ngei nda ro sedza mafhungo uri lushaka lu thusiwe Rabza? Vhathu kha ri create, kha ri vhe creative, ri litshe u ḓi tambudza nga u lindela uri music washu arali ri khou ḓo u rengisa ri ḓo thoma ra u promota gai, ra wana ri khou fareliwa ri sina na plan kids dzo ita tshelede no dzulela yana ni tshi khou phusha muzika waṋu nga nthu nga YouTube fhedzi. Khamusi kha muṅwe ramuzika kana muṅwe celebrity ngei nnḓa ane a ri ene u khou ṱoḓa u thoma ṱhamusi u swika hune a ita mafhungo a YouTube, o ni kwama hani, vha ni wana hani lushaka ngei nnḓa? Nomboro ndi 072 354 6317. Dzi wana na kha WhatsApp ndi 072 3546317. Maipfi o fhedzisela ane na nga sia na lushaka ndi afhio? Ndi nga tori vhathu a ri create zwithu ri zwi promote nga YouTube ngori chance ketshi tsha vhaimbi vha tshi ḓi tambudza ngo dzula ro lindela uri ri ḓo tambiwa dzi radioni, vhaṅwe vha hone a ri nga fhedzi ro tambiwa, so chance tsho ḓitela tshelede vho ḓi tou dzulela ndi tshetshi. Ro livhuwesa nga maanḓa tshifhinga tshamu Rabza. Ndi zwone.
na tshifhinga zwino i khou ita miniti ya 22 ubva henefhaḽa kha awara ya vhuṱanu. Mbekanyamushumo ndi mbekanyamushumo ya Ningo Tsini vha tshe na ene Thibulawi Tshigolo Muhali. Matsina kha ri thome ri ita zwiṱuku mavhengeleni ri tshi vhuya ri ḓo dzhenela fhungo ḽine ḽa khou kwama ramuzika a ḓivheaho nga maanḓa u mona na ḽoṱhe ḽa Venḓa, Makhadzi Muimbi. Makhadzi hu na vidio ine ya khou leledza kha nyanḓadzamafhungo ya nnyi na nnyi. Makhadzi u na luimbo luswa lune a khou ḓi tou ita a na muṅwe wa ma DJ a ḓivheaho nga maanḓa. Hoya haṱa fhungo ḽine ḽa khou pfala uri biti dzine Makhadzi a khou swika hone a dzi shumisa ndi biti dza ramuzika mukololo dzine o bvisa luimbo lwawe Mahoḽa. Mukololo hu khou pfala upfhi o swika hune a bvisa luimbo lwa Mahoḽa o feature ramuzika kana wa mureba a ḓivheaho sa Nicodemus. Matsina ri tshi vhuya ri ḓovha ri tshi khou kandela phanḓa na fhungo iḽo ri thome ri dali zwiṱuku mavhengeleni. Vhunzhi ha vhathu vha dzulela u gungula uri ro fara quality mara a ri khou sapotiwa. Mushonga wa bindu ndi khunguwedzo. Bindu ḽi sina advert vha fana na muthu ro khou rengisa gold mara u i panga sagani nga mutengo wa fhasi. Kha vha advertise kha Captain SABC Live Online TV hune bindu ḽavho ḽa ḓo vhona nga vhathu vha fhaṱaho 150,000. Ro ḓala to ḽifoda Venḓa ḽoṱhe ḽa ṱalela kha Facebook, Instagram, YouTube na Twitter. Ofisi dzi Thohoyandou kha tshiṱaraṱa tsha Posoni tsini na moḽoni wa Mvusuludzo. Kha vha ri baze 015 023 0182. RVA Holdings Pty Ltd, your branding solution. Rita embroidery kana beliko na liwe. Radova ra mwana kana branda ka tshithu tshiṅwe na tshiṅwe. Uniform ya tshikolo kana mushumo, magauni wa Valentine, zwiambaro zwa mitambo, dzi golf shirts, ka PPE na zwiṅwe zwinzhi. Ri branda dzi goloi, ra ita na dzi billboard, ra vha itela na dzi magnetic stickers. Kha vha ri kwame 0860 000 792. Nga WhatsApp ndi 081 494 6995. You name it, we brand it. Matsina ri tshi kha ḓi kandela phanḓa na mbekanyamushumo ya Ningo Tsini na tshifhinga zwino i khou ita miniti ya 24 ubva henefhaḽa kha awara ya vhuṱanu. Kha ri sedze fhungo ḽashu ḽine ḽa khou tevhela ḽo ima nga heyi nḓila. Ramuzika a ḓivheaho nga maanḓa u mona na ḽino ḽashu ḽa Afrika Tshipembe ane a vha Makhadzi. Ho vhonala musi a tshi khou ḓi dzhia vidio ine o vha a tshi khou promota luimbo lwawe luswa. Luimbo ulo hu khou pfala upfhi ramuzika a ḓivheaho sa Mukololo ndi muṋe wa luimbo o lu bvisa ṅwani wa Mahoḽa. Muvhigo u ḓa na Owen Mubebi wone wo ima nga heyi nḓila. Ḽo kovhela vhafuni vhatikedzi vha Captain SABC Live Online TV. Uno anako vha ṱanganedza ndi Owen Mubebi. Musi ri tshi khou lavhelesa fhungo ḽe ḽa ḓovha ḽi tshi khou ambiwa vhukuma vhukati ha muimbi ono ḓivhea sa Mukololo ano ḓivhea nga nyimbo dzi no fhambana na Muvhanzi. Hu khou pfala upfhi Makhadzi muimbi ono ḓivhea ḽoṱhe ḽa Afrika u khou swika hune a shumisa biti dza Mukololo. Hu khou pfala upfhi Mukololo o swika hune a ḓo bvisa luimbo lwe ḽa ḓovha a tshi khou luimba na Nicodemus, hune ha khou pfala uri Makhadzi muimbi o shumisa biti dzine dza vhori ndi dza luimbo lwo. Kha fhungo ḽeneḽi ri khou ḓo fara nyambedzano na ene muṋe muimbi ane a vhori ndi Mukololo hu lavhelesana na fhungo iḽo. Fhedziha zwa zwino ri tshi khou lavhelesa tshifhinga tshashu minete ndi dza 25 u livha kha awara ya vhurathi. Mbekanyamushumo i tshe Ningo Tsini. Fhedziha a thi khou tshimbila ndi ndoṱhe, ndi khou tshimbila na ndivhuwo ndo kuba ndi sa hangwi mufari wa mitshini ane a vhori ndi Thibulawi Tshigolo Muhali. Ḽo kovhela Mukololo ri khou ni ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Ningo Tsini. Zwa zwino ro no tovha naye muini washu ane a vhori ndi Mukololo. Ri ḓo to dzhena khathihi kha fhungo ḽeneḽo ri tshi khou lavhelesana na u ḓiwana hu tshi khou pfala uri Makhadzi muimbi u khou shumisa biti dze dza ḓo shumiswa nga Mukololo. Mukololo ni tshi tou thoma u tou ri ṱalutshedza kha ino mbekanyamushumo ndi zwifhio zwine na nga to amba musi zwi tshi ṱumana na biti dzine na khou amba uri no dzi shumisa kha luimbo na Nicodemus? Ezana kama mazuri nani mama
vanotekeresa vazvipa varoita dzekuti dzeshima. So ndizvo zvimwe ndanga zvonzwa bichini dzinokushimiswa then ndakatinosa last year. Honeha arali kuchingatotoma tamotodhiva kainwi ezvi zvine hakupfala upfi uya vanotsveriwa adzinyimbo na ujiwa akadzibiti kainwi mukororo ndino utoma zvichikoitea kainwi kutova honest yayi ndinotoma kanezviteya ende ya ndinotoma zviite. Honeha aya amamabungo ane akuambiwa ngavatongeimba uri vatu vakunyambudhiwana vachikushumisa dzina la makadzi uri vone vakono aluserwa ntha ana bungo bungapani ngakaini ndipongari ndidzoke vachecheresi vana vatareri navatu vote navane mwashi nditore mutu anofamba zvesvuvana kumburuduku lamandeseke achikopa zvithu zvinyakutofananderedzawo riyezoite asina rumwe mutu vachanari vari pasoro vasina manda oberamurera avakuri asokorotuka ne vona zvinara kuzviyambai vanoziva communication navo vanhu vose vanozviamba napone vakuita solution unasolvanhu kuti makadzi akakara chitu nenototendera bhiti ngakutokuti vasenera une bhiti mwa wose yawo ane kutendera bhiti namakadzi dzekuoibade makadedzera koda yesterday. So mutona kwamba yezo stroba useless. arabi kuchi ndikotemana mara kwamba ngorika kuti andane ndiko pando kufaya stizana mandire ndida ko parwa nganga vatu. Honeha arali uchingatotama mukororo muimbi zvine wangatoamba uchikoravirisana nazvezvo tiwana uchikojiwa dzibiti inwi ningari biti dzanu dziitiwa ngani kaniha inwi nekuitirwa biti ngamutumuti namakadzi muimbi mutu checho biti wononwashino like I can say uri biti dzamabitiwa ngani uri vakaimbi vakushimazitokusakusamana mepiri vato explore kuona uita muziko kwamana kuoza kuita different music inadzorakalective so muchecho izo biti muchechawo biti neyakumira makadzi zvazvino arali uchingatobvi nekotojiya kamusi nekojiya thoya nunayeveya katombo nechikusvika unenatosumba mutunga munwe ningari okakawo ndinyi ndimuiti wani wadzibhiti kana ndimakadzi ndimuiti wabhiti ngori makadzi ndinodiyamba naye kana ndasioni makadzi ari makadzi okwabhiti achibhiyo so ndinodiyamba naye adhivi otokwabhiti adhivi uri yonoshuruma like ifandanichizvidiva indakazoishumisa zvino nichiyamba namakadzi muimbi ene mune ukuri elipungo lidotandulwa ngandira the kaniha rwimbo rwerado rupfa madheko ruchikopfala ruruzva rudosvikaone achinchiwa biti tinodoamba ndichisvika kurindida kuchakuzvipa pesi rikava elopungu naproduction nadzimanejeri dzavei vakwamba zori vadokwama pesi nakuti vachitechenesa kokosozori ndichidoshumiswawo dzonodishumiswa mawo lakaribora manani kudemiki. Honeha arali kamusi makadzi muimbi husive na zvine adoshandukisa zvone karwimbo rwavo ndizvipio zvine ini nadoita zvone samuimbi masi arina zvinakudoita arina mandashe arina manda vatuku noambako nerikurorirwa kuri vatuku unorujerasanyana kunoita kuti chianga arina manda noambako so let them do music vachimbaite muzika vati ivoni vamazidofila uri vakupakokati ngorosvimisa biti and vakati vakabitmaker because remove beat if what I remove but naye nothing to do. Honeha mukororo muimbi ndizvipio zvine kamusi ningakonawo usvika unenabvisira tibudzo kati nangerechedzo kavano nevamwe vaimbi vane vakutotama udhiwana vachikotutua vachikoaluwa kamuzika vachikoaluwa kamuzika zvinandakaerekeza zvona ndizvori nichotemba bitimeka mutonokuita biti ndiomutemba ndizvo zvinandangambofishimata zvino yo Honeha ngauri nekupfala samutu otichisiya una mumburo nekamusi nodhidhiwana nechikojerwa mutakaro nikodhipfani usvika zvino honeha vatu vanena vatsini navo vakunielechedza ngandirathi vatonanga vatinangira kuntikedza vadirina kuntikedza ngani tesokutekedza maiti ngona kune vana zvine vangaita zvona uri ifi vatu vanera mutu vati vari vavanisa vachikonoita zvinoita zvone vatikwanga vati rinakadira zvinaraka zvinotasunga vati varanamani mara mutu wanomangani akazviteresa zvinoenda kwamba zvone akazviteresa nakuda todova kuzvitozvo zvinaraka chodiwa zvasina manda zvina vangani
arali ri tshi khou swika hune ra ḓi wana ri tshi khou livhuwa tshifhinga kana ri tshi khou hune na livhuwa tshifhinga tshaṋu u swika hune na vha na riṋe ṋamusi, ndi a tenda uri ni ḓo swika hune na wana thandululo kha mafhungo ayo. Sorry? Ndo vha ndi tshi khou ri ri khou livhuwa nga maanḓa u ṋekedzwa tshifhinga, ndi a tenda uri ḓo swika hune na wana thandululo kha mafhungo hayo. Okay, nami ndo livhuwa ndi themba lavhelela thandululo na ḓo bva kha vhathu vhane vha vhoṱhe vhane vha khou kwamea kha zwithu zwoṱhe. Zwavhuḓi. Ndo livhuwa. Matsina ri tshi khou kandela phanḓa na mbekanyamushumo ya Ningo Tsini, zwa zwino ri khou ṱoḓa uri ri ise phanḓa na fhungo heḽinoni, ri lingedze u wana ene muṋe makhadzi u pfha uri makhadzi u khe a tshi amba a ri mini. Na tshifhinga i khou ita minete ya 27 uya henefhaḽa kha awara ya rathi. Matsina kha ri thome ri ita zwiṱuku mavhengeleni, ri tshi vhuya ri vhuye ro no ita ndingedzo dzi ri ambe na makhadzi. Vana thaidzo yo ri musi vha ri mushumo wa ḓibvina tshiṅwe tshifhinga vha kha mushumo wa zwilo sa mbulungo nga ḓo ima hone musi u tshi vho pfhi a huna kuni nahone zwisevho ri ḓo tou humbela vhadzula tsini vha ri vhetshela firidzhini dzavho. SK Events haya ri hirisa matende ya mifuda yoṱhe, zwidulo zwa vhuṱoli nahone zwa maimo, masofa, khuni dzi no shuma u bika, u gothela u vhudzisa zwibikwa, mobile freezer, barothodza na u tou ita vhuṱambo wavho mudavhini wa bola. SK Events haya ri hone tshisusulo lwa mondo 072 541 6944. ri kha ḓivha roṱhe mufuni mutikedzi wa Captain SABC Live Online TV kha mbekanyamushumo ya Ningo Tsini. Nṋe ndi kha ḓivha ndivho ndo khumba vha ḓo zwi humbula zwa uri ḓuvhani ḽa mulovha ndi ḓuvha ḽe ha vhonala makhadzi muimbi a live a khou swika hune a shumisa beat he vhaṅwe vhatevheli vha muzika vha ri ndi beat dza mukorolo. Ri khou lingedza nga nḓila dzoṱhe uri ri swike hune ri wane makhadzi uri a ri vhudze zwiṱukuṱuku zwine a ḓivha nga iyo beat, sa izwi ri khou tou bva u amba na mukorolo. Ri khou ni ṱanganedza makhadzi kha mbekanyamushumo ya Ningo Tsini. Ndaa. Ri khou ni ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Ningo Tsini kha Captain SABC Live Online TV. Vha ḓo ri farela vhathetshelesi kana vhafuni vhatikedzi vha Captain SABC Live Online TV. Zwi khou swika hune mitshini ya ri konḓisela, fhedzi ri vha fulufhedzisa uri zwi ḓo konadzea uri makhadzi namusi ri ambe naye a ri bvisele khagala siani ḽa muzika uri ha ḓa ha itea mini. Makhadzi ri khou ni ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Ningo Tsini. Ndaa. Makhadzi Hello. ri khou ni ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Ningo Tsini kha Captain SABC Live Online TV. Vha ḓo ri farela nga u sa vha na appointment zwo ḓi tou vha hone nga u tou ṱavhanya. A thi ḓivhi arali vha tshi nga kona uri ri vhe na interview ḓuvhani ḽa ṋamusi. Okay, alright. Khamusi makhadzi ni nga swika hune na ri ṱalutshedza uri musi hu khou vha na mavharivhari kana na nyambo dza uri ini ni khou shumisa beat ya mukorolo, ni ḓivha mini nga iyo beat? Na ndi vho fhethu uri no ngade tso fonela ngo ndi beat ya to fonela ono da beat na ndi beat ni nga sebe tshithu tsho do amba tshithu na tshithu. Zwi amba uri makhadzi arali ini no vha ni tshi ḓivha uri idzo beat ndi dza mukorolo no vha ni si nga si tendi u imba. No, I'm because the matter of a conversation was 21 Makayo, out for the beach, beach, issue the beach at the Khamusi makhadzi ni nga swika hune na ri thusa nga uri ṋea nomboro dza uyo muiti wa beat. Ndio mtu bisina yo anakolo ndio bitu na zona kapo ni watu anipe mtwani nomoro. Ri khou livhuwa makhadzi u wana nyambedzano na ini vhafuni vhatikedzi vha Captain SABC Live Online TV. Ro vha na nyambedzano na vha muzika ḓivhidzo makhadzi ane ndi queen ya Venḓa o sumbedzisa mafhungo uri ri kwame mukololo u ḓo ri fha nomboro dza muiti wa beat. Nga tshifhinga zwino i khou
ikhwaita minute ya fumbulitae uya henepalakha awara ya rati wachena ene tiulawi chigolo ndi muhali kha mbekanyamushumo ya ningotsini matsina ari chikokanira phanda na mbekanyamushumo ya ningotsini ro lingedzanga ndila dzothe uri ri swike hune ra pfa chipida kana saidi ya makhadzi ho vuwa philiri kana khuḓano nga murahu ha musi muiti wa dzibiti o swika hune a ṋetshedza ramuzika kana khwini ya venḓa makhadzi biti dzo shumiswaho nga mukololo matsina ri tshi kha ḓi kandela phanḓa na mbekanyamushumo ya ningotsini ri ḓo dovha hafhu ra ita ndingedzo dza uri ri wane muiti wa biti matsina kha ri thome ri dali zwiṱuku mavhengeleni ri a vhuya ri tshi bvela phanḓa. Mangani Lodge fhethu ha maimo usathu vhonaho kha ḽoṱhe ḽa Venḓa ro engedza rumu nnzhi dza vhunzhilinzhi nga mutengo honouḽa wa R100. Rumu iṅwe na iṅwe ina free wifi, DSTV, air condition, shower na fridge. Vha ḓa na zwa u ṅwa vha ṅwa zwi khou tou thwe. Ri wana na Maungani vha tshi tou pfuka bro vha dzhia raithi. Luṱingo ndi 071 580 3599. Heino khunguwedzo yo ndambedziwa nga The Humphrey Resort. TMH Wellness Spa muvhili wavho na lukanda lwavho ndi zwa ndeme nga 390 vha wana full body massage. Ri dovha hafhu ra vha panga maṋala mavhudzi na makeup wa maimo hu sedzwa zwino tou bva lubiko ha vuwa mufungululo kopeni. Ri vha treata lukanda vha glowa sa tshigwili vha ṱoḓa u gudela zwoṱhe hezwo ho ṱanganedziwa. Ri wana makwarela u livhana na Hayani Hospital 015 004 0388 kana 079 360 1690. Facebook na Instagram ndi TMH Wellness Spa. Zino ikhwaita minute ya fumbili uya henepalakha awara ya rati ho vhonala vidiyo kha nyanḓadzamafhungo ya nnyi na nnyi. Vidiyo iyo ye ya ḓo vhonala kha nyanḓadzamafhungo ya nnyi na nnyi ndi vidiyo ya Ramiswaso a ḓivheho vhukuma. Ramiswaso uyo a ḓivheho vhukuma sa Vho Joe Manda. Vho Joe vho vhonala kha vidiyo iyo vha tshi khou lila lu shushaho. Vho Joe ndi muthu ane u bva miṅwahani ya vho gidida ṱahe fuṱahe vha dzulela u dzhia dzi vidiyo dza musi vha tshi khou sumbedza u tambudziwa kana hone u sa farwa zwavhuḓi nga mufumakadzi wavho ane a itwa rofhiwa. Ramiswaso uyo a ḓivheho sa Vho Joe Manda vho swika he vha ḓo vhonala vha tshi khou lila vha ri mufumakadzi wavho kha tou vha ṱhukhula dzhembe uri zwi ṋambe zwi fhele khathihi. Vho ri vha tshi isa phanḓa vha ri vha khou humbela u ṋetshedzwa fola nga murahu ha musi vho ri kha u ṱhukhulwe dzhembe dzi rugby ball one ane ma sweet potatoes. Ona robiwa na vachechana na zindebe na zanda ocheya. Non voglio correrlo, a piacere. Passa morire, passa morire. Passa morire. Una la posizione. Pajao. Matsina u isa phanḓa na fhungo iḽi ḽine ḽa khou kwama Ramiswaso a ḓivheho sa Vho Joe. Ri ḓo dovha hafhu ra ita ndingedzo dza uri ri ambe na tshiimiswa tsha Ririme Sengani
upfore musi nyimele yo dorali vha Hasengani Foundation vha ri mini ngayo u isa phanḓa na fhungo iḽi ri dovha hafhu ra ḽisa kha ndivho ndo khuvha ri khou dovha ra vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya ningo tsini nṋe ndi ndivho ndo khuvha vha ḓo zwi humbula kha uri musi ri tshi amba nga Vho Joe vha wanala ngei Tshilamba hune vha khou swika hune vha tambudzwa nga mufumakadzi wavho o no pfhi Rofhiwa hune ndi kale a tshi vha tambudza. Zwa zwino vho to swika hune vha amba mafhungo a uri a ṱhakhule dzi rugby ball kana zwiḓabula zwine vhathu vhanzhi vha khou zwi sathula vhukuma. Ndi ngazwo ri tshi ḓo vha na ndingedzo dza uri ri ambe na Sengani hune u ḓo amba nga uri u shumana na vhathu vhane a vha khou farea zwavhuḓi kha vhutshilo ha ḓuvha na ḓuvha. Vha ḓo zwi humbula zwa uri ndi kanzhi kana ndi lunzhi musi Vho Joe vha tshi swika hune vha rwiwa zwine vho ḓo bvisa na mafhungo a uri vha ḓo swika hune vha litsha uyo mufumakadzi wavho nga murahu musi ono vha vhulaya. Vha vha khou vhonela kha vhuleludzi ha vhudavhidzani ha nnyi na nnyi vha tshi khou swika hune vha lila lu pfisaho vhuṱungu. Kha musi zwa zwino tshila kha vhutshilo ha ḓuvha na ḓuvha ri khou mu ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya ningo tsini ndaa nṋe ri khou livhuwa kha musi ni tshi nga swika hune na ri vhudza ri uri kha nyimele ine Vho Joe vha vha khayo ndi zwifhio zwine ini ni nga amba. Yo Vho Joe ya konḓanyana ngori nṋe Vho Joe u swika he nda to vha tevhelela nda swika nda ṱangana navho muhashi ra dzula badi ra amba hezwi nda zwa video iyo fhedzisani ya ine ya khou trenda musi Vho Joe vha tshi ri ndi nga namba ambula ya thenga mulitshiri a sa thembulai ndi dze vha mbudza vha ri kha nṋe ende nga nḓila musi ndo khulufhedzisa lushaka uri Vho Joe ndi ḓo amba navho nda vhuya futhi kha lushaka nda ri nṋe Vho Joe ndo amba navho ndi hei ripoti ye vha mpha yone vha ri vha tshi mbudza vha ri inwi ri arali ni khou ṱoḓa mufumakadzi ndi mulitshe inwi ni ḓo mufumakadzi wanga na nda zama u amba na family vhazwala vhavho ramba havha uri Vho Joe a si thoma na family i tshi khou vha kaidza vhafumakadzi to the point ine u nga ri vhafumakadzi o ita nyana mashaka na vhathu vha musanda ndi to sa humbula uri ndi musanda wa shango ḽifhio mara to the point ine afho muḓini musanda iva mudzhia vha mufumakadzi vha khou mushavisa nga maanḓa ane a mafhungo ane a khou tambudza Vho Joe vha tshi mudzhia Vho Joe vha tou mutevhelela hangei muḓini. So ndi vhona nga ri i vha challenge khulwane ngauri ndi tshi khou zwi amba na nṋe ndo i survivor ya GBV a zwo ngo leluwa uri u litshe muthu iwe muno u sathu neta ndi tshi khou tou ri Vho Joe vha khou tou sa funa a si uri a vha khou funa u dzwa vha khou zwi funa mara arali zwo konḓela na nṋe ane ri tshi sedza nṋe na Vho Joe ri vha ri sa tou fana vha thetshelesi vha ḓo zwi pfhesesa uri ri ḓo fana ndi khou zwi ambisa hani ṱhaṅwe na courage dzashu dzi nga si fane dzo u bva kha zwithu zwine zwa ri tambudza fhedzi Vho Joe vha khou ṱoḓa thuso khulwane nga maanḓa ine tshiṅwe tshifhinga na tsheo dzine radio kana family kana muthu muṅwe na muṅwe ane a pfha uri u consent nga mafhungo a Vho Joe tsheo dzine dza tea u dzhiiwa ndi tsheo iḽa ya musi SABC ḽi vha khou dzhiela muofhe ngori thi muofhe a kone u ḓi dzhiela tsheo u tshe ṅwana zwi amba uri ndi mubebi ane a vha responsible for well being ya muofhe. So ndi vhona unga ri Vho Joe zwi ḓo tou swika to stage tshine vha ḓo fhedzisela vha tshi khou tou dzhielwa tsheo uri vha tea u ita hezwi mara unfortunately ngori vha ya ḓivha uri houḽa mufumakadzi u dzula gai ri nga si tou dzula vho vha hunga kana vho hungiwa ndi hafho hune vha ḓo fhedzisela vha tshi khou tou mutevhela na musi o shavhiselwa kha ḽiṅwe shango zwone dzo khakhea ṱhaṅwe u fhindula mbudziso yavho ngori nda ndi sathu tou i fhindula dzo khakhea nga maanḓa u tou wana ngoho muthu wa mufumakadzi uri ndi zwine vhafumakadzi vhane ḓuvha na ḓuvha ri vha ri khou lila u vhulaiwa nga u tambudziwa ende ra fhiwa attention nnzhisa kha vhathu vhane no ri ḓivha vha ri ḓivhi ndo ri vha zama na uri hu vuliwe dzi case mara u tshi khou vhona hunoyo muthu muthihi ane kana ndi nga tou ri wa mbeu yeneyi kha ri thome ri ye u rengisa ri ḓo vha ri tshi bvela phanḓa. Rand yavo rwile hapa ndi hone hayani havo aramba na chitoko humwe hapa tenacho ripfukisa vhutanzi chike pano petu wa maimo ya 100 randa Rand yava tendo mwelesa watu wa 50 ahunu rindeka ahuna mingwa yotu waho vado wama wana tende hayani tanga la madi grosara na airtime na 44 randa vadi mwelesa na maana yoga
khavara nga 10,000 randa and randi wana mathoenda usabina plaza similar you save kana bindu la bantu jino bangari wana number 4 Academy Center Louis Trichardt vare Johannesburg kava to the 3rd floor Marble Towers Kajibi Street kava kwame 0729854 0729854 Enre yongwari shomamulayo na FSB kamusinga murandu wa chipinga riri angasvika uri aribudza uri ndizvipiyo kamusi zvine vamwe vatu vakutambudziwawo vangasvika une vazviita ngandava yauri utonga hujerwa nthaka idu dzine zivaikirwa vafumakadzi nyana una vana vane vakutambudza savo Joe ndizvipiyo kamusi riri zvine angazvitayisa kachichava ndivona ngore Joe kavathogomeriwe ndinazifaka muzavana nazinonga vomuna ndini kusebisiri kune azidive dzilazifora rikuzivona nikotwisa vushaka nikotwisa vuchini nikotwisa vomuchidzi vojovu navo ningavathusa ningavaitaka vomufumaini vane vototrainiwa especially for vanhu vavanhu nangori ngasiwane muthu anonga vojovu ane ukakonditionela inanga vojovu achikukuwadhivanadza zina mumwe mingi nikodivavona kadzizidi asiyo trauma zina mumwe inosvikamera vochivadiwa vojovu vachikodzicomplain about the same treatment and opportunity. So they no longer the also responsibility of one including where baba na leo badikasho livo or ningabajia nasukana batodisa truth so ngoraro mtu na mwana afuri angabatu so na masha ya kala nende batele liwano SABC bani ala bakotole bamba kona boni bakodigana abadigane batupe bojo na bamwe bana bajirangi bane bako utambudziwa uyangoraro rikoribwa riri chipinga ridodhova ratangana chipinga nichidawo na chipinga zino ikuita miniti ya 10 ya hinepalaka awara yarati obonera video imwe futi ine yakuleredda kanyandadza mafungo ya nyinanyi video ya muprofita vadhiveonga mandasa Prophet Innocent Murito Vangesi Basa muprofita vomurito vovona vachikoujia video valaifi vachikoutotoedza rushaka utamba Boko Haram yone Boko Liko muvigo udanga opani oweni mubebi wone weimanga hendira Endika na wani ko bona pondo bele ka boko me kanja ebo ndika munande mena endika ndiyo nenda boko kale ana musimba rutu musimba endika ola mwana ubasiwo ntambe ndiba ndiko mubona kafo mune ndando wanda mubona kamzika ka imagine in your mind ate mazala bajibono ndiwo bashamwe apo ndi musi abafunzi vonodivea za Prophet Murito vachikusvika hune vadijia video zvila zvinerare ndi live ndi musi vachikusvika hune vaamba uri vone samutu vovuya vadiwana vachikuchira nga boko ndi zvila zvine wavona mutu wa munna achikutamba nga kudzimu musi uchikusvika hune wazvijia wazvisa kha luambo lwa chiisimani kha vala vane vavori avadiva uri boko ndi mini ndi masturbation hune hakupfala uri vafunzi vomurito votovisa thona pasi vachiri boko vatu va steering chalo musi zvichikadiva zvoraro vopesera vachikuamba uri kha imagination boko valirwa vukuma chipinga zvazvino ndi minete dza 15 uri vakawara yarati John Graveyard Innovation chumelo ya mbulungo dzodzana yaho nahone dza luambo lupfesese yaho arikanakani ngauri ri vhathu vakulupedze yaho nahone vasagagavuli vhathu vozhekiwaho. John Graveyard ri vanetshedza chumelo dza mbulungo dzire na chirudzi nahone tsho fhelelaho ri vanetshedza mabogisi matombo nga mitengo isa wanali humwe ra dovha fula vanetshedza na grocery matombo a zwistatue nahone ahone vatsinisa na mufu
bofu ri dovha hafhu ra inga nga full body massage na jacuzzi u itela u fhodza muhumbulo na muvhili wo pideaho musi tshumelo ya mbulungo yo no fhela. Ra dovha hafhu ra vha na vhoramilayo vho pfumbudziwaho u itela u vha tsivhudza kha mafhungo a yelanaho na estate. Vha tshi ṱoḓa u ṅwalisa tshumelo dzavho ḽine dzi thoma kha R100 kha 2307661. John Graveyard Innovation, transforming your life. Na tshifhinga zwino i khou ita miniti ya malo ya henefhaḽa kha awara ya rathi. Mbekanyamushumo i kha ḓi vha mbekanyamushumo ya ningo tsini vhana ine Thivhulawi Tshigolondi Muhali. Matsina Sangamisi Atindote Rudzani Kavishi Bravo 1040 Ofani Owen Mibebi Ngange Michinini Rinaye Sadamuani Midzane. Matsina muprofita vhori vha tshi isa phanḓa kha video iyo banga yo tamba Boko Haram yone Bokoliko. Ḓuvhani ḽa ṋamusi muḓinḓa wa Mudzimu Prophet Innocent Murito wo vhonala kha nyanḓadzamafhungo ya nnyi na nnyi vha tshi khou swika hune vha humbela pfarelo. Izwi zwi khou ḓa nga murahu ha musi lushaka lwo swika hune lwa sinyiwa kana u bvinyiwa nga nḓila dzo fhambananaho. Lushaka lwo ḓo vha concern uri musi muḓinḓa wa Mudzimu Prophet Innocent Murito vha tshi dzhia video iyo vho dzhia video iyo vha tshi nga vho wela mativhani. Mbudziso dze lushaka lwa vha nadzo lwa vha uri mativha o wanala hani sa izwi hu lockdown. Muḓinḓa wa Mudzimu vhori vha tshi isa phanḓa vha swika hune vha humbela pfarelo vha sumbedzisa uri sa muthu muṅwe na muṅwe vha ya ṱangana na dzi challenge dzo fhambananaho, fhedzi vha khou humbela pfarelo kana kha vha swike hune vha fareliwa. Kerekeni ya muḓinḓa wa Mudzimu ho vhonala hu na vhafunzi vho yaho nga tshivhalo na u fhambana khathihi na miraḓo ya kereke. Afho kerekeni ya muḓinḓa Prophet Innocent Murito vhe vha ḓo vha mafhungoni nga video ya Bokoliko Boko Haram. Muzika a ḓivheaho sa Asia Show hu ene o rangaho phanḓa program kana u tshimbidza program iyo. Na tshifhinga zwino i khou ita miniti miṱanu na muthihi uya henefhaḽa kha awara ya rathi. Fhungo ḽashu ḽine ḽa khou tevhela ri khou ḓa ro thoma ra fhira nga hafha mavhengeleni. Dr. Maluleke NS, your oral health is our priority. We offer the best quality dental service. Tshumelo dzashu ndi dzi tevhelaho: consulting, teeth cleaning, teeth removal, false teeth, patch and filling, silver, gold, platinum, teeth whitening, crown and badge. Ri wanala Thohoyandou NHC, Thabani Molo, 015-007-9250. WhatsApp is 063-498-5424. Email Dr. Maluleke at nhcltd.com. Facebook di Dr. Maluleke Ntsako. Ramabindu a ḓivheaho nga maanḓa u mona na ḓorobo ya Thohoyandou kana vunḓuni ḽa Limpopo. Tshigwili vho Hendrik Makuya vho vhonala kha nyanḓadzamafhungo ya nnyi na nnyi vha tshi khou swika hune vha ḓi dzhia video. Vho Hendrik Makuya vho vhonala vha tshi khou sumbedzisa uri vha khou swika hune vha ita birthday celebration. Vha ri vha khou yo ita party ya nngwa ine masheleni a hone ane vha ḓo vha vho a shumisa ndi zwigidi zwa 10,000 rand. Tshigwili vho Hendrik Makuya vho vha milimoni ya vhathu kana mafhungoni nga maanḓa. Izwo zwi khou ḓa nga murahu ha musi tshigwili vho Mr Dangerous Man, Mr Doritos vho thoma u ita zwo tshintshana mafhungo kana u tshintshana maipfi na muṅwe ramabindu kana tshigwili vha ḓivheaho sa Jabu. Ramabindu vho Jabu ndi tshigwili vhane vha vha na limaga kana feme khulu nga maanḓa ḓoroboni ya Thohoyandou. Feme ya vho Jabu i vha i tshi khou tou bveledza maṱamba maswa asathu bulwaho na fhethu na huthihi. Tshigwili kana ramabindu vho Jabu limaga ḽavho ḽi vha ḽi tshi khou bveledza maṱamba asathu putululwaho. Ramabindu uyo vha dovha hafhu vha vha na mabindu mashangoni a Vhukovhela. Mashangoni a kwamaho a Vhukovhela afho hu katela shango ḽi ngaho ḽa Russia, Tunisia,
Malaysia katina Tanzania chigwiriwo jabo dosuka uneva uzavo Hendrik Makuya urivone avali chitu matsina ridofaranya bezano na chigwiriwo Mr. Doritos Dangerous Man vo Hendrik Makuya muvigo udana ofani oweni mubebi wone wimanga hendira chipinga zvazvino ndi minete mitano uri vakawara yarati uno ukadhiva opani oweni mubebi mbekanyamushumo ndi ningotsini sazve apanoni tengurawe chigoro muhari avatarutshedza zvone vo Hendrik, Mr. Dangerous Man, Mr. Doritos vodovonana vege yoferawo vosvika une vavhiya mbudzi vavonana vachikuchimbiranga mirenje yavo vasongwambara na zvienda ntha hazvangangomu zva mbudzi uku pfala uri apo ndi musi vachikuita pre-party ya ngwa yavo ngeno kuno uri hani panovo mulova masiyari hodo angalala zvinepe zva chivalo zvichikovonala Mr. Dangerous Man Hendrik Makuya ofara mwananyana wa musidzana musekene mulapfu eyadopfala uri vo Hendrik Makuya vevadothudzela kule zva Hilda Mudau musi uchikopfala uri Hilda Mudau ukuvapfuna kharitori ene mune Hendrik Makuya richidomutanganidza pano khambeka ya mshumo ya ningotsini uamba nga ndilate Hendrik ndima dekwana nonitanganidza kha ningotsini Mina dekwana avudi kari todaveresa pano ni Hendrik mbeka ya mshumo kana zwine nangatoamba zvone uchikodaveresa pati ya ngwa ine yakutoitwa preparation kana nzudzanyo dzikuchimbira nga ndilate chimbira zvavo dzipati dzekiwa etenda zene panovenda honeha arali uchingasvika unewa laveresana na vathu vane kamsi ungadhiyambori vakorambiwa ka pati yeneyo ndi vapiyo vane nanga vavala vatuku kaya pati ya 10,000 ndido ramba vatu vobara ongori na kesi zikiri vodova hone muhuru wayo ndigomra ese vadova vahone udova usina vatu vanji vamwe ndigodovona honeha saizvi ipati ya ngwa wotendelwana uri udhiwana uchikodzana ngwa yawo arali una mbovha hayani zingadova vizaritoambozikotodzeya mugangana nguri 10,000 yodalesa inyasitobaya mugaganga tuibundubenge honeha Mr. Dangerous Man arali uchingadhiwana uchikotoda udhivesa nga Hendrik Makuya vunji ya vathu vapfala vachikobudzisa uri Hendrik Makuya aya masheleni Mr. Doritos uwawana ngapi masheleni irengoendekwagwene mukozvifuwo zvinji sabali tezvozvifuwo vatu vakonozvirenga ndavandira chirege munjingo minakulamokulu ande dzine dzaitawo 15,000 navo ma 10,000 yakanina chirege hone Mr. Dangerous Man nina muthu wa tsini wagwakwani achina zviamba zvori nga luambo rwa chiisimano ngadhiri Mr. Dangerous Man Mr. Doritos vasengiri hone ngauri ramuzika onodhivhea savo Hilda Mudau vodopfala kana uchikopfala hangeno kha social media kana kha zviratidzo zva mapungo vachikopfala vachinga vana utakarira Mr. Dangerous Man ningarimi ningazvo vakontakarira mara neti vatakariri taidzomeneti nonovuya nadhiwana nichikoseisana Mr. Doritos nonovuya nadhiwana nichikoseisana kana uchira namuwo muthu wa mufumakadzi apa noni samuthu muwo na muwo opelelawo ari nomala ndiyamba vudzimu vuyavuya hava wachimwe chipingani chivuwana wana wodhimavo ai zvikotwamba uri Mr. Doritos hachiri hana zvipfi vunji ya vathu vaya vanoubudzisa uri ngauri Mr. Doritos utwa angeidhakani na zvifuwo kani wadhiwana huna mevhisi kakolomo kana Joyce una musidzana wayadovonala ninaye padhorobhoni yathu ya ndou
uchi kuona anofarana nanga zvanga ahuna zvimwe bukati hano naye ayauna na zvimwe uri umuntu ukutotaka lopodzana naye risadzivera kontoda nisadzivira kozwa bo Hendrik kabafarengo rana shomer pere maragana Dr. Maluleke NS, your VIP cardboard, no place is too far. Bonnetango requestable to your Vera Ozraku Sesina Panda. Kanava request a VW Vera 1400. What you do, Jennifer Dumuzi Saudi, driver you can India waiters dinner DDT. VIP car, Yafara Chipinga, Kabu Dead River Panda, Kamari Fuinere Kanavarume WhatsApp 076 953 8604. Abasina airtime, Kabalori Baza 015-023-0182. Minete ndi mibiri ulibaka waraya rati uno ndi opani owani mubebi mbeka ya mchumo ndi ningotsini zwazvino pano muyani ndono diba naye kana ndidiba naye ndi kwamba nga Mercedes Hendrik Maguya enemune Dangerous Man. Hendrik musi richikoisa panda na nyambedzano yacho ungatoto diba nga mramusi uchikubona kana uchikone abona na umwaya na hano na jabu ndi zvipio zvine nangatwambori jabu niko todo diwana nichikusvikira kaye oneha jabu ini ninandwa naye tinanandwa naye wobonana uchikopfala nichikwambori jabu nidoyorwa naye pangani inwi uyanga imi nikubona nina cherede inji unopira ya jabu ikufira nokulesa zviyamba zvori ndiyapyo maipyani nangatori richipedzera nyambedzano yacho na Isaka Jabu enemune odaresa ndeotori zinichitomukaidza asimotomtsema ngori usemana asiwamboluwana cherede mulova hobonala achikothasiranga matamba mahuru bukuma ane asvika hune avachikopanga katino vaisa pamwe vavafumakazi katina vatu vote ini ningarimi nikajabu nichikotohumisa maipyu uzitimedza bukuma anati mtu osemana ndikopasa ngombaisa mnenditoza cherede zuva atina msumana matamba neakulai matamba Hendrik Mr. Doritos Mr. Dangerous Man rekulipwa ngamando kwa chipinga artender to diamba chipinga nchidao yeah. Matsinari kadikamila pandana mbekanya mshimo yani ngotsini Matsinari chikohusedza pungo la shoho linela kautevena roba disera patsina retomere vachekere mavarango situkutuku roba disera pungo linelako kwama ramswaso adiveo savojo rodo vapo rava disera pungo linelako kwama pambano dzerehone vukati haramzika makadzi katina mukororo rodo vapo rava disera nyambedzano ye rava rifara vukati haramzika prefixing roamba naye ene ane avachikoutusa voramuzika na vatu vote voyongofambana DJ Rabza uva achikoutusa rushaka ngova creatira YouTube channel na chipinga zvino ikuita miniti mitano ubva hene palaka awara yarati matsina uyapanda na fungo ili ritevera ramabindu adiveaho ngamanda umana North Africa chipembe ramabindu yo adiveaho ngamanda rikwamba nga ramabindu adiveaho sajavo javo ndi ramabindu ane ahori unalimaga kana feme kurani ngamanda umana na dorobo za Thohoyandou feme kurane ideveaho ngamanda ine yava ichikubveledza matamba maswa bukuma matamba maswa ane nouputulurwa hatuputulurwa ramabindu yo javu udovapo avana feme kana mamaga amubveledzi hamatamba haneyo anakha dzimwe dzinyambo nga dzimwe chaka javu unalimaga line labveledza matamba maswa ubva ngeRussia, Tunisia, Malaysia, katina nge-Asia. Ramabindu yo adiveaho sajavu huko Parofi richikwamba zozino
huna feme khulwane nga maanḓa ine ya khou bveledza matamba ngei shangoni ḽa China, ḓoroboni khulwane i ḓivheaho sa Hong Kong. Ramabindu uyo o ri a tshi khou yo renga space tsha uri a fhaṱe ḽimaga ḽawe ngei ḓoroboni ya Wuhan, ḓorobo ya thoma corona ya thithisea nga nṱhani ha uri ho mbo ḓi vha na vhulwadze ho ṱahaho. Matsina ri tshi khou kandela phanḓa na mbekanyamushumo ya Ningo Tsini, muvhigo u kha ḓi ḓa na ene Ofani Owen Mubebi, wone vho ima nga heyi nḓila. Tshigwili tshi ḓivheaho o no ḓivhea sa Jabu, munna ane a vhonala a tshi khou ḽa masheleni vhukuma. Hu khou vhonala ḓuvhani ḽa mulovha o dzhia vidio ye a ḓo fhedzisela a tshi khou akhatha khathihi no u bvisa maṱamba a sina na u ṱungunudza kha vho Hendrik Makuya. Ho ḓo pfala Jabu a tshi khou swika hune a bvisa maṱamba ane u nga si kone no amba muyani u tshi ḓo lavhelesana na zwe a vha a tshi khou ambisa zwone. Fhedzi maṅwe a hone o vha a tshi thoma nga dzinye a fhedza nga mia, zwe zwa ḓo fhedzisela zwi tshi khou ita uri vhathu vha fhedzisele vha tshi khou ṱhasela khathihi no u humisa maipfi nga nḓila i si yavhuḓi. Musi u tshi khou lavhelesa dzivhegeni dzo fhelaho, ndi a ḓo vhonala Jabu a tshi swika hune a fhindulana na vho Hendrik Makuya, hu tshi vhonala Jabu a tshi khou vhonala a fhethu honoyo a vha vhunzhilinzhili na u sumbedza dzigoloi dzawe dzavhuḓi. Zwa zwino tshifhinga tshashu zwa zwino ndi minete une wa tou vha ya malo u bva kha awara ya rathi. Zwa zwino fhano muyani ro no ḓivha naye Jabu o no ḓivhea sa Ramiswaswa. Jabu ndi madekwana no ni ṱanganedza fhano kha Captain SABC Live Online TV, mbekanyamushumo ndi Ningo Tsini. Nṋe ndi hone rumbo ro pfha ningea. Na vhathu vhoṱhe vha tshitshavha vho thetshelessaho na vhagavho bunyula. Havha vho Makuya vho mbo ḓi tou fhira zwino fhedzi zwine wa nga tou lavhelesa vidio ye na ḓo i dzhia mulovha ni tshi khou amba na vho Hendrik Makuya a i ngo tou swikelela zwavhuḓi kha vhathu, fhedziha ni nga vha vhudza mini vho Makuya? Ndi nga vha vhudza uri zwikone zwa vhoriṋe nṋe ndi fhethu ha vhudzhilinzhili, ri vha ri sa khou ṋamela kholomo ri tshi khou suleliwa nga kholomo bunyo na kukhalawe. Vha tea u zwi ḓivha uri mbigi hedzi a dzi lingani na musi ra nga ṱangana banngani na zwine ra vha ri ngori nṋe ri vha ro ṋamela dzibese dza mageremani, nṋe dzi a konḓa u wanala, ri khou tou shuma, a ri khou pfha ro na uri thosi ro rengisa mbodzi nthihi vha ḓi thoma ri na tshelede. Ri vha ri khou tou shuma zwihulu khampanini na ndo ndi khampanini yanga. Vhaṅwe vha vhathu vha ita vha tshi vhudzisa uri nga nḓila ye nda ndi khou vhona vhathu vha tshi khou komenta ngayo uri na Jabu aya maipfi ane a vha a khou a ita ndi ane a tshilisa zwone hayani, honeha Jabu u ḓivha na muthu ano tshila naye. Muthu ene muṋe muṋe wa nḓime a thi muthu wa matamba, ndi tou sinyiwa ndo livhiwa muthu u tshila zwavhuḓi na vhathu ende ndi dzhenelela tshelede yakwa. Ndi na vhashumi vhane vha shuma kha nṋe vhane vha khou ḓivha na nṋe zwa zwino ri tshi khou amba bezwo. Mara nda sinyiwa ndi ya matamba u bva kha iyi na zwezwe zwi kone u khonfirma uri ndi endele ndi fare khofhe, hu si matamba a thi fare khofhe. Honeha Jabu arali wa nga ri u ya swika hone wa dzhenelela vho Hendrik Makuya, Mr. Deltos Man, Dangerous Man, vho ni dzikusa ngani? Vho Hendrik Makuya vho swika hune vha tou thoma u ni dzikusa musi vha tshi ri mini kha ini? Vha tshi dzukisa uri ndi kanyisa na huna muthu ane a takena vhane vha na dzipfosho ane a vha na M4 ndo sedzana na GPS, huna na 8, huna khamphani, huna imene ndi for service, huna TT mabindu na mupi na nne muṋe na khamphani yanga vha dovha ri ndo thengisa navho ava muthu vha vha khou dzhena tshithu. Honeha arali wa nga ri u khou nyaga u ḓivha zwihulu kha Jabu eyi nndwa yanu na vho Hendrik Makuya i ḓo fhela ngafhi? Heyo nndwa i vho tou ṱoḓa ri ye banngani, ndi vha vha ṱoḓa na ngomu banngani vha ḓe ri vhone uri maanḓa ndi nnyi. Heyo ndio ya vho pfa
regisa kholomo somari na chelete kama tunataka na kholomo wa kitana bote ya doa dini bore na ndiye na anaona alisente ya leo ndiye bele abaiki basa gamba Buja batuka video yena doijia muroba ya bonala panoneka utabidzani anye nanyi bobonala abachikwambori Hendrik Makuya ubonala ene anabanga gani gauri kholomo dzine abana dzoi uba achikoto investor ningari minikazwezo muzi nishobangadzana mashirini ane inu nabana na mashirini lazotaka kupinda chini chetu unachibaraka Presidente mucho no que va a ser un centro, vamos a pasar trabajo a Baludina o Premia una. Dile a color en la máquina, la figura para la país. La tienda vamos a la tienda de ya. La chipra no te plato, a la bata bola todo, a la vez como sino el color no se le da el color a revisar la montada porque me da la vista. Paso por fuera, dangerous man. Your shit. Muredza upedzera unena kuti uisa ngamanda mahulu ngamanda nichikuisa kabo Hendrik Mr. Dangerous Man Doritos ndubio jabu Muredza Hendrik kana shule varicho rata vari rotanyanga rovea varati chafara Naito rikoromogamo pinyo vane ngamanda zidare jimato ngoma koma makono vanachera Jabu rekoneli kuwanga manda usikonena ripa chipenga karitendo ritodyamba ni chipenga ni chidao. Roli kuwa jabu umadekwa na budi. Zino ekweta maneti ya fumi na bina uva hene palaka wara yaratin mbeka na mishimo ikadiba mbeka na mishimo ya nigotini vana tiburawi chigoro muhari masina sangamisi atindote ndinaye opani oweri mubebi ruzani kabishi bravo 1040 ngange michinini rinaye sadamu wahanembitane Ramzika adibeho ngamanda umonana lote la venda Hilda mdaho Hilda wa mdao uri otakala ngamanda ngamrao hamusimu Presidente walino la shula Afrika chipembe Presidente Cyril Ramaphosa Vosika uneva vurashango Werabaro faranya bezana na yendi Ramabindu chigwili adhivya onga manda umonana lote la Afrika chipembe Ramabindu jabu richi kwamba zozino ukusumbe sori ufemini yawe kana limagani la wenge senten limaga ilo libarishkoto ushimana trino veleza matamba maswa ane hatu putuliliwa matamba ane aba ache new from the box Javu odori achia panda asubezi sauri ene customer zine za musapota ngamanda hari atihani watu wakusika uneva renga matamba ngarunji marapeze are angasiliche uliwa shangoli ngahola njelele chirenjeni dopeni katina muwaweni ore mashango ayo asika une arenga mabogisi ya matamba asatuvuru ahonga zibaki na matraka na chipinga zino ekweta meneti ya fumi na mtana mtihi uba hene palaka wara yerati matsina risatu ya ka ramzika adewea honga manda hildawa hamdau rechome reprema bengelini TMH Wellness Spa mubili wabona mukanda wabo ndizondeme nga 390 awana full body massage Ritoba apura wapanga manara maunzi na meka kuwa maino usezwa shoto valo biko hafu mukubulu kopeni riva trita rukanda wa glowa sachibili batoto ugudela zotezo otangane ziyo riwana makwarela ulivana na Hayani Hospital 015-004-0388 kana 079-360-1690 Facebook na Instagram ni TMH Wellness Spa
Matsina rechikokanira panda na mbekanyamushumo ya Ningo Tsini rimbo de gidimira kampungo la shulile la kautevera ramuzika abvaonge ishangoni la njerere Hilda wa hamudahu vadzulapo vaumona nalothe lavenda musi vachipfa ipfi Hilda mudahu milomoni kana zvipapuni zvavo namusivo dhinariosvika gai vambodithumu mwetuwa Hilda udova milomoni yavathu nga murahu ha musi achibveledza kana usika dhinga lidiveaho sa yaronga khwanda yonwa musi richikwamba nga dhinga kana luimbo rudiveaho nga manda sala yaronga khwanda yonwa ndi lumwe lwa dzinyimbo luladzosvika he lwavea nga manda milomoni yavathu Hilda wa hamudahu Hilda mudahu ododova hapo ava milomoni yavathu nga murahu ha musi achibveledza kana udisa limwe dhinga hapo lidiveaho nga khotsi yavana khavali chihalwa na tshifhinga zwino ikuita miniti ya 4 ubva henefhala kha awara ya rathi fungo la Hilda mudahu lone loima nga heyi ndila riko doba da watanganedza mufuni mutikedzi wa Captain SABC livu ikadiva mbekanyamushumo ya Ningo Tsini nene ndiwo ndokuba kamusina musi ridoba tanganedza pa doba tanganedza muimbi wa muzika hapunani wa njerere adiviza uri ndi Hilda mudahu une na musi ridoba na Hilda mudahu vadomuumbula we atoamba chikhuwa chiuranisa vukuma maduvani amorau musi akagorenga panda actually she's very vavaring akotwamba uri ene onaka yana Iza mjo mzana na kwa ndi mwari adubaba msa kutendewa